Lele bagai, lele kopi kemud ni mulai ni negara cincang cincang. Lele mulai ni negara cincang cincang kemud kata. Yung kopi kita tu yung cimkia yung lele yung cimsting dah. Porsuk ada lele kop. Kemud tu hawale bagai, hawale kopi mulai cincang cincang. Lele bagai mulai dah hab cincang cincang. Lele bagai mulai hab cincang cincang. Neki dah hanya jingla tu ti. Mbiangi ngai euro mbiangi bagalai tolek pobi emi ko porle bat untuk dede kena ile handai ibu mentu kesengi wo cimkia ada wo mau le kena ile le mterse ke jinai ti percangkar percangle ndami ibu bagala tang wo blai pai ui kata dono ko percangami na kamu di tit ne mango kamu tu ke sistem jadi dah hanya jingin go ke jam sin le lele bagai lele pobi le kemo to UAFIR nungkong ngai you penrem nungkong ngai kita usuitan namu penrem kam tam mana iti tapi penrem bagi ke jumpa bagai ngai nedi dau bat mendam ke ucap ne ba sin bagai dah ucap kemo to hakmat yong lai usuitan gi nyunai tai kedau go kam tu ne Jigi jumpa kerana ngapi, poin bayi jigi jumpa kerana ngapi, bat ngapi ini, emi sebenarnya mau emi rengkap uji semua. Kita elok ke jinggali, ladan emi rengkap uji semua, dan ihak yang iuji ni hak upah uman ulung bicara, dalam lepas wai. Ladan kepercayaan cak uji sebenarnya, emkam bayi Allah kat kontang hal kejam sin, emkam uji spres. Wo ye sait ni bentai yang ayam pi. Lalu syaitan penrem le nak kau tu jisum pencak skoro. Tangwa ada EM yang rengkap jispers. But how jispers is sait un bentai yang ayam pi. Hakmat upah ke wa benen. Hakmat upah UM hakaket hakajin bicara. But lada upai ui lembayang jispers. You blind you money you hak you code. Nanti dah mulu orang nampak mulu jispres orang bayi orang apa yang iwan ni tahu uni kena mahu pun mahu jispres kata. Neba nabi mari pun le, nabi mari pun le. Waktu ini yang belai kena cikgu warok dengan delek popi, bad deduk iya kapurung yang belai. Bad jispres le melamle tahu. Rengang ni tu, jispres isat you kamar upaya you beren. Orang bayi uni kena bakalah ibu. Toilet bakalah itu, toilet thalah itu, handai kuah u yang kecil dalam rumah, handai kuah im kecil mu thame, but dapatnya mu yang hal kecil mu, kas tetap yo dekat senam ini, but ni yo hal kecil kan orang muci sat yo betul yang ngapi, tiga kata, mau to ikut ini, mau to iman gohong kan, handai dia sat yo dekat kerupam. But ublai pai ui lembayang jispres. Nepah lalu ublai pai ui direct pai dan jikerman ni gaji mangiu. Jadi dalam penting kenapa tugas ni? Hajwa umi ina gani ketahu to. Kamu emi yo jispres gaji mangi. Nepah hawi yesa ui. Ilo yo i gaji job gaji. Do jispres ui am gaji kerman gaji. But lepas ni gani kapor. You have the ministry yang jispres. Jispres ho emu haslang ni berthai yesai pun yang berthai betul. Joris prala nang dekat kolej dokter. Tingin nang thok bat kiparasi kilo walam hau ya kabriu ya kabal kem hakaba ka bakrim. Bahaba kilo bo ya ka habreng kilo ya ong hau. Kono ikai lalak ya kane kabriu hakajin lehi bakadang krim. Tingmoses ulu hukum yani hak hukum ban len tembau ya bakum kita miti mi ongkum no tak jingeli yo yang ini nege jingjia go jispres dak kamu haslang ni berthai uto kat badan hikai jispres wan sendet kini kinang thok kiparsi wan raki wo gani ke thai wo bakala mau gani teman baik go bakala go em ngejim bakala yang ngejim yang ka go tak ngejim yang ka bat im lang salang la bakal kamu ngejim le ke yang ka to
ong kini Farisi bagi surisi ong kita hak ucap dan mau kakam berhukum ke Moses gotok ai kata tu ong ki gotok 100% o ini ka Bible yibu tho agri pon pure gi Deuteronomy ar nang rekod ar hado ko araso do chabi de kini ki nang tho bagi Farisi nem thok yo lai yo Jesus Christ ông ki gotok ai tang go em ki wi tuan ke jimot yo tunjuk yo Jesus Christ ki em ki wi tuan ke plan untuk yo wan ra jimba andre yo tunjuk yo Jesus Christ but do yo la wo kem but yo penyak tete do ke jitu baik kini gi Farisi Sadusi tapi untuk ông ki untuk kakam go hukum ke Moses stop dah hak bulan tema hukum dah hak te lakam ngamam de be kam ong ni lepas ni kita dekat kiwat terus tu toyo kiu tak jemput kiu tunjuk yo. Mereka pun orang itu tunjuk yo tonek kerja ni. Kuat kiu tunjuk yo Jesus Christ. Cuba boy kita tentang kan kerja nek saya ni. Kuat kiu tunjuk dah. But yo tak Jesus Christ yo kita jemput yo ni. Begini kita nak begini Farisi. Kiu temu baik. Wo bo yo jemput baik wo kenok andre Jesus Christ em ke jemput ka ore di dam chem ni dia thola ke di kamon wo bo wo tes wo tunjuk yo to ong ki me kamon ong ka kam hukum dah ha belum tema me kamon ong me lada ong Jesus Christ ahak mba belum tema em đâu yo yo bo ong gi hapian ko ngo mi ka kam hukum nang ko ngo mi de tho de he te to ha be nun tham ma ti ba gi chi phang ge chi ka Jesus Christ la kini gi Farisi Sadusi to ong em wa no Jesus Christ ong chwa ong nem wa no pun do yu hukum de yo pun scam mi go hukum ong Jesus Christ kita ba gi ka de le but la ong len tham ma la ong no ne một em cọ rồi là ông yes lên thêm màu một uliu Jesus Christ để cho ấy cái đấy tao em cái gì nhiều ra em cái gì mà cái ba cái gì cái đấy cái Farisi Sadusi yo qua cái bộ đấy rồi cái ngôi ông Jesus Christ blai wo crow đấy nó bắt khát rồi cái chim crow này ông blai cái chim mày à ông blai nó tai ông cái này cái thai của bác là nên ông no but nên ông lại yes nên ha you cái gì một ông cái nó thọ cái Farisi nên ông hàng đây ông cái cần tiền uta ông bậc lên bốc hạt lên trong thì tụ lên thêm nâng bông ya umau hả cả đó start kalau nulai macam nên ông yes nên ông no nên ha là ông yes no để chạm bộ để chạm bộ hơn cái trap in đâu hơn cái trap yang di nông thọ bagi Farisi dari ông ini cái tiền uta bậc lên bốc hạt lên trong thì tụ lên thêm nâng bông ya umau hả cả ngangai dong ini ketian ko mi no Jesus Christ mi ko rengkau ko bor tak pun kenduk lu ko gorok gitu gitu sok mo bolen tema ngan ready no pun kenduk lu ko gorok kadang pun kere ini ko bor on lai ala ngan kami mang ko bor o chak pun kenduk dah o yo I ke pun kenduk mang ko bor o to baglai Lalu tok lagi cipung kendor ini kisah cem stong di beruang di bagai. Cem stong buat ile empor habis ilauti empor cem stong moto siapa mau piangi. Siapa tu bagai rap yo bagai lagi beru. Kita tok kecingan beru deh. Buat siapa ini empor. Untuk umat ini kata, Andre, ton terang yo tok irak bagai. Tapi yo ibarat lain, empang yo siawi gini kita yang lain, empang siawi besar yang lain mengkepor. Yo gaji penduduk, baru tiga belaman. Nebha lempun kenduk daulen tembang yo wan rewan, daulen tembang yo wan rewan. Jadi dah hari ini sini berang go do daulen tembang do telik, ramah cocok, do telik empor. Mongi degi senam. Do mo bodang kucu cibra benai.
Andai do thalik kat ni len thang mau de ye gi chim bakla gi chim om yang gi chim la gi andai tentu ai wo yo ai ga de chim pung do man la kapor you Jesus Christ yesai udai na ta yo ga ga kentai yesai yo ka de go ong uta ubat khalan pok hableng jong ti tok un len tham nang kong yo ma wa ka yesai nu Jesus Christ ni dia you nu Jesus Christ ke jinglong ge ngo wa hawada imu haslan na ta la ji ko yesai de penram ga bala pe isi gi benta gi wong cita ka do wong ko ko han mo gitu ginang mo dui jopha om dan penram ye pha ka te ka le to om dan atrai ujisu ulo om ti haka ngaro nganam penram ye pha to khile no but to what le top show haleluya ngai unu ka wa Christian yo man sini wa api gri phi no ba wa han pia hado yung di gisni mu penram ni handai ya ji sai pen banu hi ne ta kijin bakra ngi yem ta kijin tunai ni ujisu ungong ye sai but ngakwa oi ti ga por ajwa po ji benta wa ji la hagui ni kijin ja na ga ji myong nga ban ni kijin ja la yo ni kijin kai darap slam ni tang darap slam ni mo do le ni kijin kai na do iti wa ji ba tip oi ti kijin long yang plan Hejis keto sorom resnya sorom na bana handrai hapana gini ba mango gajin terkubu proyek hansisin siang kamu duk nong le hansin siang kamu siang yang berapa le rai hapana lagi sisin gajin kat padang ya gering ban kitiar na ketici yuji apa itu ha wa kede blok spak jadi marong di bos tabrak yang punya yang waktu sepanjang phone baik ngalai David di mesin phone dari channel rap channel blok spak na yujian cimpas orang kan ini kan hati helaro dia pemsihan dia cimpas hati one plus dekat baik kamu kisah perap serong ustaz yang serong di mana nama hak benar gitu. Tuh, ujian maksud dia orang itu belajar English ni belajar PlayStation. Jadi kenapa hak siapa? Kenapa hak siapa? The ujian kadang belajar dia aja plus PlayStation kemudian mana? Yang we have plus berdekat di situ. Dan dia perlu mak kebaik, angkau ten kena limun ibu sih dah angkau ten ada tak wani jual ada, Muslim ada, ada kemudian itu. Jika mau tahu kan we biar apa yang awak ini berphone, angkau phone ni boleh berkelah kan the phone your eye. The mana phone ngakak ada live plus phone the tak hak blok mana live omong hak siap untuk office dengan HM. Mana siap office? Cak mai di por, cak Senin. Bagi ujian. Unik tu wadang ini cinta untuk hak emu halalannya tetapi itu kan tentangmu. Tambah him you go phone, pat phone you tu hak. Yang katakan baik traffic. Hak traffic. Pat phone you side unik tentangnya. Lu kena tu udah MG to yang kamu siapa apa lagi kan ini sini tapi aku ngasih yang dia yang berhasil lagi tapi siapa seorang itu lagi andai ujian aku pensiun yang berbahaya kat dan pengulibanan biar nak tutup beli siapa kawasan menurut kita lagi perlu lagi ujian buat nanti namanya hubung nanti yang ada, cijar semen siapa ini? Dibeli dua kemai lokal, dua kemai turis. Cijar semen siapa ini? Neni berperkara dengan anak dia. Warah gojam sila. Ladam emiyo Chris. Tidak kami. Sini bakala ada bakala. Sini bakala ada bakala.
nga bakala dang tewo jing to nang le go ite ki pli tang nga wale bu ki na din nga ongi nga yu la pas mi ira ye bu be ne but kata jing yang beran po masih nga but berkat nga ang biya ko ganjam si kami kapon ke jisnya wa ai ki pli perlok ki yo Jesus Christ ki yo nong yesai yung em ngồi trong đây người ta dùng ki cùi yin người ta dùng ki cùi em hay thao dùng ki đây bảo ông nói sao chim mông đây cái thao cái dùng tu mông đây just cái chim mông đây cái thao để đi đâu ngáp thì chỉ muốn hai ở trên cây người ta cái chính chia là để em thôn men good example đây cái video buat ki ngáp thì đây image đây ông Chris tăng kivin em chính mà đấy, nên đâu tôi nghĩ là ikan perasaan lau im kecil cùng ngang good example. Lalu pergi yang ini kepor, Yohanes lela nomor kakak Yohanes lela nomor kakak kau tip bahaya kau kepor, kau ikan akhirnya tip bahagi. Yoiwa, udah mau yesai uman Jesus Christ, dapat untuk kau belai, untuk dekat jingriah kau belai. Hi, belahan manu ngong bicara tentang meya pelak ui, do kata-kata. Meya pelak ui, do kata-kata. Jadi dah orang kini orang lain nama boleh boleh hadap kata-kata yang seperti kata ul ai tinok ya upun bala kamar wai. Kumun ublai upai upak deh yang mengesat di mata orang kini. Ublapa upak. Kecil meya yang ublai di mata orang kini. Kuman kro do kata-kata. Upak di mata orang kini yang mengesat. Napa ublai ul kata-kata yang seperti kata ul ai tinok ialah ukun bala kamar wai. Ula ai tinok ya umang ya sai. Nak bentai jong apa jongpi. But mut ko tau i blai tu mo yo tulung lang di cimbur pura. Andai ong tin blai kan. Ba u ro u bang ngai hau. Un jat show. Andai un yo e jing im bong cukup. U bang ngai hau. Un jat show. Ile nei ka daw to u to ngai sa penjat deu. Kecil berjat dalam hari bentai, kecil berjat sekali jujur. Ile uanget oleh guna kecil cak penjat. Ia juga lagi apa? Ile uanget le guna kecil cak penjat. Kecuba to ember hagar Yohanes lenong lekong dekat kata. Hendak kat kibala kediang ia hagito ula ai kabor dan long ikon ublay. Kata hagita kibanget. Hak kerten ke jauh. Haleluya. Jadi dah uanget mana ngaji Jesus Christ punya automatik terpediang yo. But mana pediang yo orang kini blai untuk di kebor woman ki kon ki yo. Tu upaya ngai yo ki kon terpelet betu. Ya sai betu. Jadi dah angkang penting kena ada bentuk kesini wo pediang yo Jesus Christ. Kenang wa yo let ini, kenang wa let ini negara cak pun citam cerujak. Kenang wa ulen Jesus wa yenyo nebentar yang ayam pi yo yesayu, nebentar yang ayam pi. Nanti dah empang pergi yo Jesus. Nelah mungkin kita umeyau belai berthai orang pi, dah dapat nak yo pon, dapat nak yo nong yesai tempat terbiang. Hendai harga kondisi kita ubangai. Punya mana ngai em noi ke cing itu. Kamu ngal let on ngai cing cak fai botok em cing itu. Em cing itu em ngapor. De ile ho genja mesin em cing itu em cing itu wo em ngapor. Terus Jesus. Em cing itu em. Yo lesi na priyo ngai pi de chu chikri de chu iti bi henry kata ke cing itu de jengai go. Repen ewo mentugas ni wo embiang kata ke close relationship ceru oblai wo embiang ika cinge to ceru oblai ne pha semen uyini hawpa ni wo bren em cingerman de lele daram lepas wai de chak pendaram lepas wai jadi dah em kami yo nong isai u Jesu unong yesai but ingo yo nu blai sekejap ni ngene po ingo yo nu blai
wah dia mengkut do manu nong isai dia iwi le ika porte wo ya sagi na tang gi tuan ingu pala yung nublay hado ate ga jimba ga mo wo em ga jinya sai ngai do em na pala em bi ga thawo em yi sai somewhat na tang pi wo em ma duai yi pi de em bi ga thawo em mi ai pi de duai gi pi ya sai gi pi bat ka jingi sa imut to di ibla ka borwo yesa demut wo yi direct wo yesa ko pa ka tele empuman go ka jingi sa ito through Jesus Christ by lembayang Jesus Christ by bat Jesus Christ how pa niti da ile wo pun ko ka jing dua yang ile hanga putet ke yang Jesus Christ amen wo to lembayang Jesus Christ by lembayang Jesus Christ nam jikerman niti da ngapi emi ka bor ka kita ko de priang yo di iulai ketika bor wo mani kinong yasai nanti dah kat ngon na priang ngai bi em ketika jingsiak kia na dai bi tuan wo yasai wo duai le em na priang gi em gi ha priang gi jinge le ha priang gi jing bor ni hagi on gi bentang ha jing hagi jing kor dit yong ga jing ha to susuk i pe gi gam tu retom yasai depan ni negeri tin yong blai Jacob salanang lepat ko khasan hetu yo pian piau bla yu di gin kapor wo yesadi jigani ki ikhtiar wo yesadi kamu kini bla tong ti kata ka jingwai ke jong ke jinge kamu kata ka jingwai yang ke jinge ile yang kata ka jinge untuk da priang yo Jesus Christ to ti kata ka jingwai jong ke jinge kan pen kia ya uta ubotang ba utra penyi ba lada ule ya kipok ya kita on ma no ya kini to ikhtiar ka ko Ibrahim wo man kinong isay ti kata ka jinduai sinna duai punyo de yasati hanti hado ate Ibrahim ko borre o yasali lele popule em ke jingma lemba ka jinduai yasai yo ngampi lemba ka jing ang ke jing kerpat yo ngampi yo margi ye ke jing pelai nedi daw ngapiton cingkiai kajing kerpat minat ubah kajing isat kerpat minat ubah kelak shibun kajing isat yang angpi kita kuat yo pres kita kuat yo kup ya kata hok yang pres man efektif ko man embor ko kajing dua yang angpi kumut ublai charge koru lentok lembayang Jesus nem sapi dua yang kat dua yang lentok true lembayang Jesus kajing dua yang ikut aslinya nanti daw kajingnya saat yang ngayon pilaw embor koto lembayang Jesus Christ ngayon kadang charge ko gini ketin yung belai penman kiyo yo mensini penman kiyo yo bori bat kemo to hamsim kebuyi gini ketin yung belai hamo to de emi yo nong isa jemo dule pot digarmen kemo ni Jesus Christ daw pegu tenju kamu kita kicim berkelak yang nanti. Kau dah lihat kena ngabul sen mo. Kau halor wada percangau in kicim kau berkelak mo. Hamil ini tidak wat kini kecil yang Yohanes le. Anggo. Kau kikon hep jonga ngatok ini gini ro. Bapin om le pop dewi kente hamcim kebu. Hamcim kebu. Ikan jinglong kayong belai. Oh yesat pun yang mentayang ngapi. Henry. Omu tidak ada ono lepo, kumun kecil lepo, kum to elek kena. Kam kita Jesus Kristus omu, kita yang bilang go, ngidon ken uriusai bak pa, Jesus Kristus ubaham, tanyin lang ini kapur. Layulah Bapa. Baba
lami haga jidwai kan kapor aktin yung la ngoi sigi Hebrew solong guna khotko khatso khatsan khandro onglo namar kata habang idon urang ba lang do bakram ubalai let lang ba ya kibnen ujisu kono play dongin ya batskem ya la ka jingkla namar ngindon urang ba lang do bomla banis ngaulan ba kisitro jongi ndai ya ubala ben shoy haki ai baro srem ini ndai kelampak utero Jesus Christ jojo ger khako kan ronggo namar kata ti dongin yawan hajen dongin yawan hajen aku di gom ke Jesus khot di kerpang ngani por ton ngaji ngani kitin yang lai ton kam ganti ngani kitin yang lai deu pun kok oi dongin yawan hajen dah ka Jesus untuk ada gaji syakti hak ket gaji ai bangin yo pediang ya gaji isnai bangin yo siam gaji ai ya ka panjarap ini hak por ka badangkan ngangai o yut mari gaji ai yang lai hak por ko dan adangkan umut hak por yang gaji kerat dan gaji hak por ko siang umut kau suha hanya gaji ai penlak ai Sesen orang hamsun kebu ye gaji ai yang lai Kiburu hari ni si cem kebu pelaki gaji bahag yang lai cem kebu pelaki gaji ai yang lai bat empor sulit popet sulit lagale klem dem kata gaji kegil hal mensin reiu gaji ai kamu orang kena gaji yang lai wo yarak ni hag por ko emka ayo gaji gaji yang lai mang ko gaji rabi gaji mangi bat khut yo ba ni por sia ba yalami gaji duai haloran gaji gaji bat gaji duai kerpang le mentang ikan kisana kalau gaji kenen le bakrao gaji ga jenne dong gaji sni ni yo i gaji ga kubor ka bakolor ka ban pentamai i gaji ngu jami iwe duai ni don yo le play bo ha yo snoi gaji ga ti ga jong trai ban yo i di shisha i gaji ba ga jong Ikut kijau try gani kapor kon samla berkat kita dan negeri jaga. Entah kejenet kalau kejenet kalau bin. Yo mat igi isnai no try. Ban yo mat igi isnai no try kalau kebakolor igi jami. Ban beli tanda tak kembali berkimai igi negeri putin kijau try. Pensiun ro igi jingai. Kumlo mong gile ban yo igi ban tangga wegelanti. Pitik Bible ka percaya ini dan baca dari kubur bahawa unu-unu bangai jabu unom jatuh. Negara dah uli usai uji sukres uji sai tangi kita kebangai. Badan ngayu nyaman pediang ibu. Negara dah kan kita bor jembe kebangai tak ikut dicotrat. Kat kibala pediang ibu haki tahu aibor banoki kod kicomplay. Hanga pikir balangi persyangni kebatin kecil kebakoi kebaketang macam tu hang tu hang ni kumbakla unong ina noingi unya saja ni kini lagi jemit kebatin mengawal bingin pentikna bagi pediang Jesus Christ haga do no jongi lada pikwa di shisha bang ni uriu sai unjeng